rong sopi lang o kahithia long sukur sing hiapan no pakpen katengkheng. Mum chaya khai tumapan Karbi Anglong long dim klong pek pedet nang ji. Ingdeng pli ke chok han se ching ruma me ki padopon. Karbi Anglong live prime time birta long peneli sami beauty bepi pini birtang pon pen arjuponitha. Hemlong thualong anta Karbi atumapan raikom ave Karbi akhe phan lang ropuke atumi dipurong sopi lang o hithia long inut Karbi ri sophan kona pen kiwangamia ok kang thana nu pak pen katengkheng alam pensi chithan long lelo. Holia long ronga jeng bongsi atumi la so ok chumpranalam mediason chitirandu. Holia ronga jeng bong Karbi Anglong rong sopi dipu lang ok hithia long men pen kiwang inuramia sukur singing hiapan o kang thananun pak pen katengkheng ajok dipu medical college la pen hospital long linanglo birta tengke Nazrul Islam pu amia athimatham bbc ing hiapan no pak pen tengkheng si apan karmu japan jihar jaklo lasolam dipu rong sopi rong phu rong lingalong birta ingdang phluba phijong dipu lang o hithialong Karbilo charlia song asongja dipu bazar committee tum palidamsi ahokalam patini damlo lapen alang litum hemlong thualong Karbieri sopan katengkheng puthak pinremsi adai ke do mia phan nep ingnang serak nang ji lapen lang o hithi kangkir ponje phan chiparai pondu halapu district commissioner nirola phangchupi lapen sp atum dipu rong sopialong hengnodak alam marjulong si adimalong palidunlo district commissioner penta Karbi aphan katengkheng puthak pinremsi adai ke do mia phan kipanep japhan raikom saikhi aki haya phan arpu ke pekponalam pachinilo halapu Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kuliram rong hanglapen arisang huatum dipu medical college lapen hospital along se kachelang bom inghi aphan langdamsi se kachelang ji aphan dihin kerap pajirdamlo Tovialam pen pini dipurong sopia hithi ingkirchek asonsi theklong na pen pinang an asong atum kachisong asai dengsi kona pen kewang amia phan pang theknang ji pusi ke hang padoponlo mas mojiate around 7:45 eta অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটি হৈছে এটো আমি strongly district administration তৰফৰ পৰা আমি কনডেম কৰিছো আৰু আইডেন্টিফাইড এজন মানুহ আহি পেলাই এজন আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেন্ট এছ'চিয়েশ্যন এটা হেৰি এজন লৰাক মানে আঘাত কৰিছে ডাৰে আঘাত কৰিছে বুলি আমি গম পাইছো ইতিমধ্যে কিন্তু এতিয়াও মানে কালপ্ৰিজন এতিয়া পলাতক অৱস্থাত অলৰেডি আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেন্ট অফ পুলিচ কাৰ্বি আংলং তেখেতক অৰ্ডাৰ দিছো যে ইমিডিয়েটলি কালপ্ৰিজনক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু এছ পাৰ ল তেখেতক মানে আমি একচন ল'ম বুলিকে আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিলো जितु परिस्थिति एतुला की आपिल কৰিব তাৰমানে যেটো এটা সিচুৱেচন আৰু এট দা সেম টাইম বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি ডিফু টাউনত চলি আছে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে শান্তি বজাই ৰাখক আৰু আপোনালোকক এসুৰেন্স দিছো যে আমি কালপ্ৰিজনক বিচাৰি উলিয়াম আৰু আমি শীঘ্ৰে তেখেতক মানে আইনভাৱে যিখিনি একচন ল'ব লাগে আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নিলতুম কাৰ্বিলো চালে আসং ডিফু ৰিজনাল কমিটি ল নিলতুম abangpu aphan dadak long kedo inuda mia alang liphan nupakpen chorwak delo kasi halabang su aputhak bangke netum Karbilo charli asong ain ban ke sodak pen pinrem lo lanjot kalisi kapinrem chot kalisi non abangke pini pen bangke la lang ok ahithi abangke dipu lo bangke niletum hala cuma thavek abangpu aphan nepne tik tak nil tumke ingkir klingpo pang puta pang pulong le sitame ilitum Karbi atum beha choklem tum tu sitame alang li tum phan bangke nil tum thoploji sitame lam angtang ben dak beha nang klem lapen nia tu jasame pet alang li tum phan bangke la dak beha bepara bangke nil tum bangke krokrelo nil pen nil tum dak ipini bangke kangkir lo News report Karbi Anglong live
di phurong sopi lang o hithialong sukur sing hi phan no pak pen kateng kheng puthak ex UPDS Welfare Society tum pen phirangkia mai ki pha phirangkia mai long pen ki dam tang thire poni phai kripli arni kangsam por phai trogra minute thongke ba por malom di phurong sopi hithialong lang o ke jor Nazirul Islam po bang phu bang sukur sing hi phan no pak pen kateng kheng puthak nilitum ex UPDS Welfare Society hin pen pinrem ponlo la pen ki che ki bia so tum phan biha bipar paklem long ledet nangji ki che ki bia tum trading license doanta ing than lap nangji pu ki hang padu ex UPDS Welfare Society amephu langroi tokbi dun mephu manuel tiso assistant finance ranjit hanse la pen ex UPDS Welfare Society abidisar abhijit hanse tum phirangkia mailong pen ki pachinia tengke kiche ke biatum a trading license to anta ing than pilap nangji lease pen ki do tum phanta pidolong ledet nangji la pen pita pipidat nangji Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong hang pen rara phan ki pachini pona puthak churolo sita alam ningje chot kalidet si asai ta claim det nangji Nazirul Islam pu bang phu phan luaro na teng pen sodak ing sai nangji la pen akai si hong nang pichon long ledet nangji puta ke hang padu lasik itum hema bahara lapen lisa bangke ilitum ki pi bang itum Karbi khaitum ing ton nang pu jong sila ing ton te pulote bangke la son si wang bom pu non ilitum lam sina dak rong ni hang apu rong ni hang anung along dak Karbi along leng se takit do ke miang se lo la dak hurilar bosti lang tha along lege Karbi atum ta hai amen ke hala dak ke mia khai le lang thai be dorom nola ta ilitum lam sina Karbi along le ta hai mene se tamu de dak ke mia khaeng se lasi ilitum Karbi atum seta list ki pia bang ing tonang po hem bhara ki pia bang ke bang khei phan ke ilitum non e phong aki sung pen ilitum kamatha chiki ranang pu si dili Karbi Anglong arada phanta me tuning rilo jong si ilitum la pusona saya bang ilitum hem bhara pi bom list pi bom lang polote ke bang jilangar ni ke la amso se si ilitum ke vi phik bunang po ako kanai tu gang tung kala hanlo nili kanai tung ke ake hai litum Karbi Anglong Thomas Council Kija pon CM Ramong hang ke hai angi phang chone gang tung la halo non la dak ilitum di fualong ahithialong abang ke laki che so phan an ke trading nation ing than adven Karbi akhai phan trading nation pi lapben nitum Karbi akhai inglo so khai tumsi ladak chujor cholang stami nitumsi klem long nang popusi nidi alang di phan choning di gang tung ke apu hendo lan ga ni ban ke News Report, Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo chuki hola havar dokhora hidi beya rongalong kedu dokhora hidi LP school along si there poche kloni phai krep phwani analo por phai kepen chengsi ani kangsam por phai plia por an hansi po kurdo an bukajan elisiang kang kedo hanse tum an hanse chingruma me ingdeng pli ke chok thu me misen pen padu pon thu tanglo Karbi kur phong bong pen ing hia sor son thong kep do la song bong pen hansi po kur tum ke do an ka chingruma me padu pon thu tang do hansia kur long ta chin thong so hansi la pen rong hang so hansi pudu sitanon pen hansi chingruma me pu tum ke hansi lo te hansi lo ladak ke chin thong so la pen rong hang asu pu chi pu pe pin pen si hansia kur tum do an ke iklai vet la pen hem tuni si vera son si paju pen Karbi Anglong la pen angtan ki do hansia kur tum an haku pen hem isi ke do ki thak arong prek jam la pen ahawar prek jam do anta non pen ke ha phusar phisar pen wang bom si isi choklim wangjer pen isi mesen thidong phurkimo poton mate hem isi non ovi kimia toma poton chingrum bom wang bom si non piningan ke ingdeng pli ke chok thuan lo la pen non pinang an hem isi chichini pon bom ang thek long pon bom lo Jai mega ting pen me phu Edwin Hansi pen me chari ponsi kachingrum nang kokalam thi than piklar pon derapi kache tong duna lo hiatum aphan ki pachini pon chunbang Solomon Hansia hin pen kache tong duna tum aphan an mithang Karbi pu ho pen pachini pon no aluhi sar poman pen kache tong dun Moses Hansi che tong dun si me long Hansia kur tum ta ili Karbi a khe tum an ke akurtina long ta kachiun edo binong laki haku pen non pinyani anta dovek hanse pen rongpi chiun epu do pusi than ponlo labang sohut phapangjang bapuram rong hangta che tongdun si phisar phusarang thun pen punu ke hangadim punu lapen I ke hangnang jadim ik hang paminang jiputa than peklar ponlo
phur kimo henlo apoton ove kimia poton paching thur nang pu athe pia teng pen phur kimo ke choklim jia phan ritar li pen tokbang zakaria hansia hin pen tokjer pen pachini ponsi kijut samsing hansia hin pen kachuro lam thi piponlo adam asar pen chenglok ajara sai long ta chirap chitu thek jia phan jasemet rd piponlo laso melong kachetong kadukave bang pharu phoso sedu muning ke tior bagori ahawar long si ingdeng phok ke chok hanse chingruma me ke padupon po wam tum punon latum ke sumar dolo ang se posi latum sung dat po pumasi nitum ke seun e pumasi hala suang bong pansi kibi po hirjunang nangi pidika mangke hanse phansi pase chot masi red inglong si biko so red inglong along do bom pen aningkan do bom sme athang akera aik tumlong pen long le da masi na so kisung pikang bong pen posi hansia bangsi ai ga phana hirjuno kipi hala suang bong bansi lasi hala sorong piang bong sme dak pilo hirjuno ka chipi kadowe la suang bong bansi rong pi pen sme ka chika aniom et pulorong te rong pi si akleng silo nitum e jang ang bong banta e jang song thong kep do hala ka long ri ke do bansi nitum pachera ponsi son thong kep ke wan lo asi nitum lanon pini anke ingdeng pli akiman ke ingthum chat bansi no nitum that along sme owe crep phone ke nitum chelong dak nilip akhondolo dak dokra berong nitum hanse chingrum mai pini chingrum ponlo tapen ka hok lo nitum kiche phapon nitum hanse mong tami penaan hanse arodu rupot drop bagdu wa vitamin nitum pini bangke aro poisa pin pensin nitum isibet hansel por bangso pensin nitum pin yang chingrum lo tapen ke langsung taksi nitum pu Kazirunga tapen ke song taksi kohora panbari longpahan serong pentang lo up to mene hidipi dilai tapana hisapen makan nitum hanse tum chingrum lo tapen ke nitum bathata lalo la iltum bokayan LA konsensi yang kangbong hanse tuan tumang lecing rumpona to ni dung ma thateng pen so teng pen ongpi kalipen stame khondo tin pen itu dun hanse tum stame delegate sesap ke pinir bang so melong na stong lo chokiola pen sonjit krola pen koilamati pen samson inti Karbi Anglong life Hamren Jirjar Club along Palm Oil Arong ki pachi hung dun Japan WKA POFS atum pen pangrum si rat pen mekang ni West Karbi Anglong Palm Oil Farming Society WKA POFS pen Palm Oil ke Japan Karbi Anglong Thomas Council pen kachedon dunalo number Karbi Anglong Thomas Council Agril 2000242470 dated Dipu surihini rain ko rapli aningkan pai chikloni pai troxiani pidet pen West Karbi Anglong angkang pi rongsupi rongso rongbot atohano ararapan panongsi palm oil rong ke ponje phan pini jasemet rongkhang socheng la pen hamren MSC constituency ki parlo ararapan pangrum pen klardak waidak seke piponlo India Prime Minister Narendra Modi sarkar ke charia hin pen National Mission on Edible Oil Palm NMOE OPEC thedungasai ingpu ponsi Jasemet Andaman and Nicobar Island pen North East India phan panongsi kutikre si anatangka pathik ponlo labangso kimanglong WKA POFS pen stame chipalong dunsi Karbi Anglong East lapen West Karbi Anglong kiplak avi pin pen palm oil ki dunja phan pache thang pen chirok to kaseke ki pi cheng ponlo pini labangso melong WKA POFS ami phu harsing ti dunme phu banghini Robinson ronghang Arson ronghang SGB tiripi ami phu Rostom ronghang pen kechenglok rongkhang la pen socheng pen hamren MSC constituency hiniara chitu dunsi cluster ke thom ki senga jai me ke dengalong rongkhang cluster along me phu Rostom phangchu kongchun bangren sing ronghang arpu piponlo Aduntu hamren cluster long me phu Arson ronghang la pen kongchun bang Biren Singh ronghang arpu piponsi sonthotsi socheng cluster abaha me phu Roman pator pen kongchun bang babuing tiaphan arpu piponsi imsamjin pen me pijut ponlo
Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live. Nonang kile ji theraponi phai kre troxiani Cultural Affairs Department pen Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Town Hall Diphualong Ingdeng Kre Kathom Rangsina Sarpo Film Award and Rangsina Sarpo Folk Artist Award kipi kipajer ponja phan arni ke hot pona puthak phirangkia mailong pen pachini ponno Karbi Anglong Thomas Council Asar Kuarum Kedo Cultural Affairs Department pen Ningkan Sek pen Ipong Mesena Lunkan Honsere pi ke theka tumaphan Kangwai Pado pen Nong e kipi kipajer Dodo Lasi peneng Surihinira Inkora Phwa Ningkan Pharman Ingdeng Kre Kathom Rangsina Sarpo Film Award and Rangsina Sarpo Folk Artist Award kipi japhan Kangwai Ponalong Soner Kep a film na pen documentary isi Gachepatialong filmamen palidunun tilong Kathar Entertainment presents pen Sarlong the Tiger, Mahamaya Karbi Film Society Production pen Nanghelo Nikai Chethe, Nilip Film Production pen Serkungri P, MK Production pen Kanghon Judun A, Notheng P Film Production pen Tokjir, RT Production presents pen Kopai Ledote, Longji Okethe, K Cinema and Mino Record presents pen Parlin Parlo, Thengtom Cine presents pen Choran E Oma Joine, Lapen Matipung Boa Kata Samabay Samiti pen Thireng Wangreng Jutang documentary film Heihu Chipatialong filmamen pidunun tilo Soning ko rapuanong e pipajer ponjia hut kilang dunjia phan anam pinang nila pen kilun ke kanta pidu ponji nong e kipi kipajer ame ke padujia hut Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Rong hang phansi aluhi sar poman pen phapon loputa Dipu Cultural Center along pen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjorong phar pen pachini ponlo Nanti lagi dari Roxy, ada kamsam, si labang so, ingin trek thom, rangsina sarpu, lamar jana award lapen, folk artist tuhan, si anong i pajuji, termasuk lah, si labang so, anong i, pipon lagi Karbi Anglong Thomas Council, Cultural Affairs Department, ahin kan si, padupon no, si labang so long kecerap tu nombang ke, lagi kangwai kangsai kencingok. Kami bicara dengan Karbi Film Society, lalu kumsikan cepat dukung bicara dulu. Lalu lah si piningan indeng kom andeng nangkeli, so ahud andeng an kelah lo dia tu lahan nong e kipigi, andeng mana kategori. Lalu kalau kami pen info rapo tu, masih nak cuma tu people tu kami ni cincin termasuk andeng kategori lah bagi nama pohon perjun itu nora si fungsi bangke rangsina sarpo folk artist award female depo ada tu rangsina sarpo folk artist award male itu po sebenarnya kita mengandeng bangke special jury award of the year lah bang depo sebenarnya depo klibang best child artist ada tu po best costume designer terang dengan best choreographer Roxy ban ke best comedian mate pachalai the ne keba ban ke best cinematographer keba ban best actor in negative role female also ban keba ban best actor in negative role male lapen so crazy ban ke best art director consolation award. News report Karbi Anglong Live. Pinia birta kelapon si kang ton poniklo kartong.